Nej. Kom. Hej. Så det her, det er interview for, vi graver en snaps ned. Hvad synes du om, at vi graver en snaps ned til vanen vi nu? Jeg kan godt lide alkohol. Men hvad er holdningen til jordkvaliteten? Jamen, der er mange rødder, men den er ret blød lige nu, jorden. Ja. Det har regnet i dag, og det er skide godt. Der er gået i skovbørnehave. Nej. Er gået i teaterbørnehave? What? Ja. Damn. Er det en ting? Ja. Det vidste jeg Så ikke. fik vi en repræsentant. Nej, just det, that was C-sharp. Ved du hvad, jeg synes dit bachelorprojekt er, at du... Er den der ikke? Det, jo, vi kan lige få... Det ser rimelig... Det er perfekt, det der. Ja. Amen. Amen. Okay, en skidegod M3-video. Ikke Ja. det her semester, men næste semester. Der er kraftigt ikke nogen, der skal stjæle os. Ja, det er rigtigt. At Aalborg Uni, where the screens blink and beep, a band of meteorologists woke from their sleep. For tomorrow, oh tomorrow, was the feast of the year, the grand Christmas dinner with laughter and cheer. They had buried a bottle, yes, buried it deep, a sacred old schnapps they had sworn they would keep. But far up the hill with a grumble and pinch lurked a mean, merry mischief, the Grinch. He had heard of their snaps with a sinister grin. A bottle like that should be mine to begin. So he tiptoed at midnight through cold Copenhagen, past lamppost and bike lanes and lecture hall haven. He snatched up the snaps with a twist and a twirl. Oh, I'll drink this myself. What a treat, what a whirl. Now the meteorologist woke to a horrible sight. The grave of their bottle dug up in the night. Their Christmas night treasure, their lovingly hidden, gone, whisked away by a villain who should not be forgiven. But wait, what was this? In the cold muddy bed sat a box, just a box, with a ribbon askew, Hvor var snapsen? and a peppermint tack that read simply, for you. They huddled around it, uneasy and shocked. Hvad fuck er det her? Det der sker. With midden-clad fingers, the box was unlocked. Inside lay a note written crooked and cracked. I've stolen your snaps, but you can win it back. Der står, The Grinch har stjålet jeres snaps, men I kan få den tilbage og mere, hvis I fuldfører bare enkelte skridt. Brug denne lampe. Hvem fuck har gjort det her? The room seemed to freeze. Some gasped, some said, what? But the note rambled on in a confident strut. Mikkel, skriv kodeordet til thegrinchstolesnaps@gmail.com. With the box out the earth and courage anew, they flicked on the UV to see what was true. They scanned every corner, each fold and each tapper, till a glow slowly bloomed on a small piece of paper. Kodeordet på loftet sidder Grinchen. To the nearest computer they flew in a pinch, typed an email addressed to the troublesome Grinch. They pressed send with a gulp, hoping soon he'd relay it. Then they waited and waited and waited. Vi har fået en svar fra The Grinch. Tjek mit 1-lokalet, skab 403, så får I jeres første gevinst. Let's go. Okay. So off they all hurried to Mid-One's one floor on a mission to hunt down the locker 403 store. They searched through the classroom with hope running high, for inside that locked copy a prize sure did lie. But tucked with the prize was a note sly and new, a mischievous message and not a bold clue. They unfolded it slowly, all leaning to listen. It simply instructed. Kig bag sofaen i slusen. They dashed down to Slusen without hesitation, a sofa-bound, seat-snooping investigation. Nothing could stop them, not stairs nor commotion. They searched every sofa with a single-minded devotion. Der er terninger. Nej, det er fucking table fast her på, Folvo. Nå, jeg er dum. Sorry. Skriv til The Grinch. Nå, vi skal bruge... Vi har glemt. Nej. Skriv til The Grinch med sin julegrød. So they hurried back to write to the Grinch in a flux, hoping for an answer to pop up in their inbox. Hvem er jeres læser? Det kan du, Victor. Nå, tjek med 5-lokale, skab med blåt kryds, for at få jeres sidste gevinst. Altså, vi har fået en lås med blåt kryds. We move! We move!
They hurried across the bridge, hearts all astir. To reach the 4th floor they had to confer. The escalator loomed, long and steep in display. But Victor just laughed. See you at the top, he did say. Har I ikke nogen nøgle? Der er spørger William. Nej, William er her ikke. William er her ikke. With William missing, they took desperate measures, rummaging his gym locker for hidden treasures. Opdatering. Vi har været nede i fitness. Det ligger ikke i fitness. Vi skal ikke i fitness for at finde nøglen. Nothing was there, not a clue, not a slight, till they remembered once more the power of the UV light. Jeg kan ikke slippe på den her lampe, for at jeg ikke kan se den snart. Haha, nøglen er der i skabet. Oh my god. Fuck, vi har brugt meget tid på det. Der er øl. Og så giv mig Skriv til The Grinch. hemmelig lokation i 59. Og læg mærke til, at det er 2 Royale, hvilket er sjovt nok også er øl, der bliver solgt i slusen. Laver du plug midt i det her? Hvad? They showed Sigurd the solution, which he thought quite cool. Then off they went to their studies in school. But just as they turned with a twist and a wink, they received the final hint faster than a blink. Den hemmelige lokation til den hemmelige snaps er... Den hemmelige lokation til den super hemmelige snaps er... Ingenting. Er det her et troll, eller kan man sådan fatte noget på det? Har han ført den ned igen? Han fyrede den ned igen. Nå, vi har en snaps her. Der har været lidt af et muldyr i gang her, kan I se. Har været lidt tørstig, og jeg tror, den har været haft et forsøg om at grave den op, og det er sgu nok lykket. Jeg tror, der gik dinosaur på jorden, mens den er blevet gravet ned. Ja, det er nok. Den første jordsnaps, jeg fandt, det var jo tilbage i 2022. Og det var jo efter coronakrisen. Før Kristus, men efter. Ja, men vi var nemlig så heldige, at vi fandt en årgang 2019. Selvfølgelig. Og der står noget her på, jeg ved ikke, om I kan se det kamera. Der står Aalborg. Ja. Og det er, hvor vi er. With their snaps now returned back where it belonged, one question remained, still puzzling them strong. After riddles and chaos and a mischievous pinch, the only question unanswered, who was the Grinch? Luckily, a last email had come into sight to put them back on the Grinch's trail that night. Go back to the A building, the message did hail, and there you will find me. Follow the trail. Det er AI Grinchen der. hate this so much. Det er AI Grinch, gutter. Hvorfor går den ind på toilettet? Vi bliver slimet nu, jeg ved det godt. Men jeg går først. Du bliver ejset nu, du bliver ejset. Pas på, opført dig som du bliver ejset. Der står vel ikke 7 ejs derinde? It was Sigurd and Nikolai who had been the Grinch in disguise. Their cleverness shocking, a true meteorologist's surprise. The adventure concluded, their snaps safe once more. A story of mischief they'd always adore. And then they got drunk.